Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Nastavlja se sve što se dešava od 1948. godine, ali čak i prije toga. Ovo je tema, znate već na koji način moramo da izgovaramo pojedine reči, tako da pokušat ćemo da budemo što precizniji, koliko nam to dozvoljava sistem, a s druge strane da ga ne uvredimo previše, jel da? I da ne uvredimo neke za koje postoje određeni takozvani antitermini, iako ti termini ne postoje recimo za Aboriđine i za neke druge narode. Desilo se novo u jednom kampu na severu zemlje, nova racija, uhapšeno je nekoliko desetina ljudi. Nažalost, čini se da takozvana omladina, odnosno mladi koji se bune, koji nisu članovi organizacija, kojima isto tako ne možemo pomenemo ime, u ove dve okupirane regije jedino mogu da se bore sa vatrometima i doslovno napadaju vojnike, odnosno vojnici koji napadnu prvo njih, onda oni uzvrate sa vatrometima. Nastavljaju se iseljavanja, ali u manjoj meri, međutim, čini se da će se to sada ponovo promeniti i da može da ponovo dođe do eskalacije odnosa, i to upravo zbog onih ultraortodoksnih nacionalista koje sam pominjao. Tako da je Azog oskvrnitelj, dakle, mislim da znate na koga mislim, ima Ben između imena i prezimena, dakle on je predvodnik njih, da kažemo, je ponovo posjetio, kako oni kažu, a naravno ovi drugi izvori kažu break into, dakle ulete u Al-Aqsa džamiju, i rekao je da jednostavno to je nešto što pripada njihovom narodu i ne pripada nikom drugom, ne pripada muslimanskoj veri, nego pripada isključivo njima, iako je to džamija u pitanju. Naravno, zatim je premijer Mordora takođe pomenuo Mahmuda Abasa, mislim da njegovo ime nije toliko nezgodno za algoritam, da, koji je pre nekoliko dana u jednim nacijama rekao kako to zapravo pripada naravno njegovom narodu i njegovoj veri, što je logično pošto je to džamija, ali ne, ovi su rekli apsolutno nije tako, i onda je premijer potvrdio reči, dakle Sauron je potvrdio Azogove reči. Nažalost, naravno odmah su tu ubacili ove organizacije koje su definisane kao remetilački faktori na Bliskom istoku, znamo na koja se misli ova na H i ova druga, mada su ovde samo pomenuli ovu na H, pošto su ovo drugu već 6 ljudi komandanata su pobili. I čini se da se sada, nakon ubistva ovih 6 članova i nakon onih 1000 raketa koje su ispaljene i sa jedne i sa druge strane, u svakom slučaju čini se da su se stvari malo smirile, odnosno da više nisu proterivanje u toj meri, što ne znači da ne postoje proterivanje, što ne znači da ne postoje izvršitelji koji izbacuju ljude iz grada, iz kuća, iz svojih domova i slično. To se sve nastavlja, naravno. Ono što nije zanimljivo, ali ajde, nema veze, Jordan se oglasio. Jordan je opet osudio, kao što su osudile i vlasti u okupiranim teritorijama, ovo što je rekao Azog. Međutim, ono što Jordan kaže, on samo diplomatski to podrži. Opšte je poznato, dakle, i deklasifikovano potpuno u arhivama ove službe bezbednosti Bliskog istoka, da je Jordan sve vreme sarađivao 67. godine, ali i pre toga sa Mordorom, i jednostavno to je jedna od najkoruptivnijih zemalja zapravo tamo, koja sprovodi neoliberalnu politiku, koja je vrlo bliska Sjedinjenim Američkim Državama, opet imala svoje konekcije sa pobunjenicima, dakle, naspram režima Bašara al-Asada u Siriji, tako da definitivno njihovi planovi se ostvaruju, a sada je pitanje da li će doći ponovo do eskalacije sukoba nakon ovakve vrste incidenta. Ja ne verujem da će sada ove okupirane regije reagovati ili organizacije unutar njih, ali moguće ako se ovo ponovi, a ovo je ko zna koji put, ovoliko mislim nikad nije bilo, barem zašto se ja sećam ovih par godina, da ovoliko puta probijaju u Al-Aqsu. Te vrste provokacija, naravno Niša sam išao sa vojnicima i tako dalje,
i sa još nekim delegatima, da ih tako nazovemo, ali čini se da nakon ovoga mislim da će oni ponovo isprovocirati neku vrstu sukoba i da će onda, verovatno se čekaju podaci operativni od strane službe bezbednosti da se lociraju pojedini ponovo komandanti, komandiri i tako dalje određenih četa, brigada ili čitavi, možda čak i organizatori čitavih organizacija i njihovi predvodnici, da bi se onda ponovo napravila neka false flag operacija, jednostavno isprovocirao neko ili da oni prvi napadnu, pošto naravno njima niko ništa ne može na svetu kao što vidimo, odnosno niko ne reaguje, naravno da može veliki nacionalni otpor čitave planete, odnosno čitave zemlje, ali definitivno vidimo da to ne postoji jer su ljudi podeljeni, ne znam, na rusofile, sinofile, zapadnofile, indinofile i tako dalje, onda ne vide širu sliku, odnosno ne vide da su oni koji upravljaju jednima i drugima i trećima i četvrtima i petima zapravo upravo oni. Samim tim, mislim da će onda tek da se reaguje i to može da bude ozbiljen udarac, jer za njih je sada ključna stvar, ako krene, a ide se ka tome, da ako krene invazija na Iran i ako se uspostavi ta vrsta loših odnosa, onda sigurno kreću mnogo veće tenzije i sukobi na severu zemlje sa Libanom i zato mi je bitno da do tada uklone pretnje koje postoje unutar same zemlje, dakle u ove dve regije, jedna je na Sredozemlju, druga je zapadna obala, znate na šta mislim. Tako da, to je to za sada, pratit ćemo dalje dešavanja. Postoji još njih koji su ekstremni, ali ovaj čovjek je očigledno preuzeo primat i može se reći da je uz premijera, barem od onih vidljivih ljudi, on verovatno da su oni prvi i drugi čovjek države. Danas, i to je ono što sam već govorio pre formiranja, dakle, same vlade 21. decembra prošle godine, da će ova vlada ne samo biti najdesnija, što su bila predviđeni nekih drugih, naravno ne ovde se niko time i ne bavi, ali nekakvih arapskih analitičara, pa čak i liberalnih, iako su oni sve manje liberalni u samom Mordoru, već da će ta manjina koja je u samoj vladi upravo tih ultraortodoksnih odlučivati u dosta tome, pa da je zato izabran ponovo aktuelni premijer, koji inače ima velike probleme sa korupcijom, ima sudski proces, sudski predmet zapravo koji je odlagan, dakle odlagane su ročišta, naravno sve do momenta dok on nije postao premijer i dok nije formirao vladu. Kao onda krećemo sa tim. Mislim, to su namerno isprogramirane tako stvari, nešto slično kao što je Boris Tadić, dakle, iskoristio ovde u Srbiji, kako je iskoristio sud u svoju korist, a nakon toga Aleksandar Vučić to doveo do neke perfekcije i evo, kažem, često ponavljam to, niko se više i ne sjeća niti pominje onaj referendum od prošle godine, dakle o sudstvu, dakle negde u januaru, čini mi se 16. januar, ili možda bio februar, ili uglavnom sam početak godine, prvi ili drugi mesec. I onda su ljudi negde izgubili i veru u te referendume i sve ono što se tu događa, međutim, evo, ne pominje se nešto previše da li treba da postoji referendum u Scholz-Macronovom planu, a on ga implementira takav kakav je. Tako da, jednostavno ne daje se narodu ne daje mu se ni izbor, a kada mu se da izbor, obično je to nametnuti izbor u smislu hoćeš li Pepsi ili ćeš Coca-Colu. Dakle, jasna priča, ili možda Zero i slično. Tako isto nametnuto i ovim ovdje ljudima, dakle, 1948. Oni sada, u narednih 2-3 godine imaju priliku da nešto promene, sa sadašnjim odnosom snaga, ne mogu da vidim dalje, naravno ne znam šta će se dogoditi, ali teško je, zato što Iran ima tu doktrinu da nikada prvi ne napada, već dobrih 2,5 veka i da ne osvaja teritorije, bilo čije, a s druge strane, gore u Libanu, znate ko već na Hez, znate već, se naoružava sve više i više, neke su pretpostavke da će do kraja godine još 10 do 15.000 raketa imati, što bi podiglo njihove brojke na nekih 220.000 ili 225, što uopšte nije zanemarljivo, čak naprotiv, to je ogromna brojka.
Tako da, ne znam, jedno da se strpe, ali u tom trpljenju mnogo će ljudi propatiti, mnogo će se bombi baciti po civilima i nažalost to je nešto sa čime se oni suočavaju dugi niz godina, evo još malo čitav vek. Hvala vam svima na pažnji, mi se svakako viđemo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam, prijatno.